Evo za početak broj prospavanih sati u ova zadnja 3 dana i broj propuštenih poziva. Jučer noćas 2.45, 15 minuta više nego što je prosjek bio prije toga. Nije loše. A ja uspijem uloviti po večer jedno 3-4 sata, ali zato imam propuštenih poziva jako puno. Grozni trenuci traju negdje od 8 ujutro do 4 popodne dok se rješavaju svi ovi problemi koji nastanu preko noći, tipa ne znam, trganje ograde u kampu, padanje ljudi, bura radi koje se misli što će uopće, ne znam, National odsvirat, hoće Laru odsvirat i tako, i u principu svako jutro, a pogotovo meni osobno je najgore bilo nedjelja, ponedjeljak prije otvaranja festivala, jer još nije krenulo, svi smo bili užasno napeti, nismo znali šta i kako, sad svaki dan je doslovno sve lakše i lakše jer ipak imaš iskustvo od prethodnog dana, manje je stresa i svega. Lijepi trenuci su popodne, predvečer, navečer kad se stignemo uloviti 15-20 minuta, pol sata, prošetati i u stvari meni je najljepši trenutak kad vidim ogromnu publiku ispred stage-a i hrpu pozitivne energije, to je ono što meni osobno vraća moju izgubljenu energiju. Znači, sva ta ekipa i sva ta pozitiva, ljudi koji šeću ovim malim gradom koji smo napravili i jednostavno sam sretan kad vidim kako festival funkcionira i živi navečer. Treba sve ovo izgraditi u prvom redu, a onda koordinirati na stotine ljudi, da bi se na mjesto događanja dovelo na stotine izvođača i da bi sve teklo po planu i rasporedu, i onda još morate ukalkulirati nepredviđene okolnosti kao što je omiljena nam bura. Ja sam još zbunjen i jako teško percipiram događanja tu koja percipiraju ostali ljudi. Malo nas je šokiralo ono kad je bura raznijela, pola opreme bila pred početak festivala, ali sredili smo i to, presložili i taj prvi dan bilo je pomicanje bendova kako bi što prije novog naleta bure kako bi uspjeli odraditi koncerte. Evo sad je prošla bura, sad nam je došla tramontana. Od kad je Hrvatska vojska se iselila, tu nije bilo skoro pa ničeg. Branitelji se brinu o maslinama, tu se boča u susjedstvu, ali ovaj ogroman prostor je zapio prazan. Žuta trava je bila do ovdje, tako da kad smo radili one mape za goste i kad smo ih stavljali i vješali po Facebooku i po netu općenito, ta površina gdje je kamp i ove tu okolne površine su bile logično obojane u zeleno. A zelene boje nije bilo nizu od nje. I onda smo pokosili i onda je pala kiša i nakon 2 tjedna sve zazelenilo. Imali smo vrhunski plan. Znali smo unaprijed da će se to dogoditi. Tako da je mislim, novi život u prostor koji je onako djelovao sivo, tmurno, ljudi su reakcije, ljudi koje ja znam i koje ne znam, doslovno za rukav vuku. Kako, šta, da. Pravi mali grad novi. Mislim, lijepi osjećaj. Promocija je fakat rađena vrhunski, znači s te strane, ja bar ono što sam pratila, propust apsolutno nije bilo. Jeste li sve nade polagali na Face ili je tu bilo još nečeg? Pa gle, kad radiš ovako nešto, onda bi bilo suludo polagati sve nade u Facebook. Mislim, ovaj projekt koji ove godine mora tu dovesti 10.000 ljudi dnevno i... Je li ih dovodi? Da, prvi dan ih je bilo oko 9, jučer ih je bilo oko 12, tako da smo definitivno tu u prosjeku. Počeli smo ovo raditi prije 2 godine, znači ovo što danas gledate i ovih dana je produkt 2 godine rada. Sama promocija je počela prije nekakvih 6 mjeseci i tu smo opet uzeli neke ljudi sa strane koji su u tome profesionalci, koji su nam pomogli, tako da mislim da stvarno sa budžetom za ovu godinu koju smo imali, koji nije bio velik, napravili smo definitivno najbolje što smo mogli. Puno medija nam je pomoglo, izašli nam u susret, promovirali su ovo jer su osjetili jednu pozitivu, a to je ono što nas pokreće dok ovo radimo. Znači ne lova, ne znam šta, nego zato jer jednostavno volimo ovo, vjerujemo u ovo i mislim da je to puno ljudi prepoznalo i zato su nam pružili jaku podršku. Facebook opet s treće strane, iako bilo bi suludo da je jedini kanal, to je glavni kanal komunikacije. Mislim, zahvaljujući Facebooku, promocija ovako nečeg je puno olakšana i dobili smo mogućnost komuniciranja sa publikom i sa ljudima direktno, što je jako bitno zbog toga jer smo mi koristili Facebook ne čak toliko kao reklamu, nego primarno kao komunikaciju s ljudima, da njih uključimo u festival, da vidimo što oni misle i samim time nam je to poslala reklama. Zbog toga jer taj način komunikacije s ljudima se odrazio na to da su ljudi sami počeli pričati o festivalu kao o festivalu koji je otvoren prema publici, koji želi komunicirati s publikom, koji pušta publiku da nazove stage-eve, tako da je Face od neprocjenjive važnosti i značaja.
to je dobra stvar kod festivala. Dođeš zbog jednog, dva izvođača, imaš 5 drugih, 10 drugih od kojih ti se svidi njih pola. I ono, lagano, ako imaš interes, ako ne dođeš se samo zvezat tu, ako te jako zanima glazba, možeš jako puno toga saznati i naučiti. Ono što je bitno je da ono na čemu smo mi inzistirali je da se većina programa ne preklapa. Znači izvođači na dvije glavne pozornice se ne preklapaju upravo zato da bi ljudi bili motivirani čim više toga vidjeti i bili mogućnosti čim više toga vidjeti i upoznati se s tim nekim novim imenima za koje nisu znali. Indie je in i to ekipa sad ni ne zna, puši ni ne znaju šta je indie, ja ne znam šta je indie. Indie je izašao iz nekog potpuno drugačijeg konteksta. Da, college, američka college glazba 80-ih, bendovi koji su se slušali na college radio stanicama, koji su bili u tom smislu nezavisni, jer nisu bili vezani uz među leble. I onda se to tokom 90-ih počelo lagano pumpati i 2000-ih se razvilo po cijeloj sceni. Nema niti stilski, znači vezalo se u startu uz nekakvu gitarističku glazbu koja je nezavisna i istovremeno radio friendly, jel? Ajme, sad sam rekao engleski izraz. Piva! Ne, pričam cijelo vrijeme pričam engleski, tako da mi eto, pobjegne mi strašno. I onda su, što se naime događa, industrija treba prodati proizvod, glazbena industrija želi prodati proizvod, da bi ga prodala mora ga upakirati. I to pakiranje ide po segmentima. I onda su pakirali grunge, pa su... Svaki par godina je pakiranje drugačije. Nešto novo, grunge, post-rock, redom se samo slažu stvari. I onda je u jednom trenutku sve to postalo nekakav indie. Ja stvarno, evo do prije 2 godine nisam znao šta je indie. Je li ovo projekt života, projekt 2 života, projekt 100 života? Ovo je projekt u koji smo svi uložili, cijela ekipa, nas 15-ak koji radimo, uložilo jako puno energije i vremena. Teško govoriti o projektu života, ovo je projekt trenutka. Projekt za koji sad živimo i projekt za koji mislimo da stvarno vrijedi i da ima strašan potencijal. I ono što nam je svima bilo užasno bitno da se ljudi poistovjete, kao i s našim ostalim projektima prijašnjim. Da se ljudi poistovjete s tim i da osjete da sažive zajedno s tim projektom, da ne bude samo čisto konzumentski odnos, da mi tu nešto prodajemo, ljudi kupuju, već da sudjeluju na svaki mogući način. Pa su zato i pokrenute sve ove akcije, ljudi su birali sami, kao što Luka spomenuo, već i imena pozornica. Tako da, mislim da je stvar koja ima strašan potencijal i što će donijeti u budućnosti, ja ne znam, ne bih to nazivao projektom života, ali stvarno je nešto u što vjerujem. Terraneo je toliko veliki projekt da primarno je u 9. mjesecu početi raditi na Terraneu 2012. Zbog toga jer nakon što ovaj Terraneo završi, mjesec dana ćemo svi rekapitulirati u glavi šta je bilo, kako je bilo, doće milion novih ideja i onako, već u 9. mjesecu će se početi pripremati one za 2012. Tako da u stvari nama koji smo unutra i koji ovo radimo, Terraneo traje cijelu godinu. Najbolji, najljepši ljudi na svijetu su Dan Beckner i njegova žena Alexa iz grupe Hands on Furs. Oni dođu, oni su jučer tu na Nationalu presali po cijelom, trčali okolo, presali. Oni su presretni, oni ne mogu vjerovati da je tu toliko pozitivne energije. Mislim, ali iskreno kažu. Uspjeli smo, oni su najbolja potvrda da smo uspjeli prenijeti onako neki pozitivan duh koji mi ga imamo na ljude oko nas. I oni su stvarno totalno fascinirani. Ne vjeruju ljudi koji su prošli toliko i jako puno festivala širom svijeta. Kam ideš nakon Terranea, Luka, i kaj ćeš raditi? Idem na godišnji odmor jer mi je iskreno više puna kapa svega. Da ne budeš prost. Da, znaš šta, najgore je šta je festival radimo u 8. mjesecu i što se radna sezona koja počinje u 9. 10. mjesecu bliži kraju, to si ti sve umorniji, a u našem slučaju radi Terranea moraš raditi sve više i više. Znači pri kraju si već baterija prije ljeta, svi odu na godišnji, svi se kupaju i zezaju, ti dalje moraš raditi svaki dan sve više i više i više, tako da mislim da kad ovo sve završi ću biti toliko iscrpljen, ću ugasiti mobitel, spremiti ga u ladicu i otići. Čuj, gledaj, i kopanja je bilo je svega, bilo je kopanja, tako da idem na odmor. Ti? Ostaješ u Šibeniku? Dobro. Ostaje neplanirano, odnosno povratak u Zagrebu treba biti nešto ranije, ali nakon ovoga još duže. Hvala, niste odgovorni profesionalni. Ne znam, sretno, vidimo se.
to je to.